Imaš podložko? Imam. Daj da vidim. Čakaj, no, da ogrišem. Preden začnemo, bi vam rad pokazal eno hudo, brezplačno igro in sicer World of Warships. Ob pogledu na to igro sem se takoj spomnil mojega obiska bojne ladje v San Diegu in hvala World of Warshipsu na sponzoriranju tega videa. Vrhunska taktična igra, v kateri upravljate in se bojujete z velikimi zgodovinskimi ladjami. Lahko se igra s prijatelji povezanimi v time. Prelepe mape, preko 400 ladij in od sedaj naprej tudi na konzolah. Obiščite link za World of Warships Legends v opisu videa in ob registraciji preko linka v opisu dobite posebni paket v vrednosti 25 evrov. Kaj se dobi ob registraciji preko linka? 200 dublonov, 2 full hude močne ladje, 20krat Restless Fire Camouflage, 2,5 milijonov kreditov, 7 dni premium accounta in velja samo za tiste, ki se registrirajo prvič. S tem, ki boš downloadil to igro preko mojega linka, boš podprl mene in moj Dinoti YouTube kanal. Ful ti hvala za to in želim ti dejansko, da uživaš v tej igri in občutiš, kako je biti mornar na bojni ladji. Vedno vreme v PM, stari moj, megla, dež, veter, mrzloča, pravno depresija. Grem do Skubija, itak on živi tam bogu iza nogu v PM in greja za mene dolje, da bo on malo očerafijo, pa ulijo, pa zašerafijo. Kje je zdaj človek? Kje si ti, jaz sem tle pri garaži tvoj? Črnuča. Rekel sem ti, a si doma, a si tam v svoji vukojebini, pa si rekel ja. Ta moj smotani Sani, stari moj. Eš, on ima tukaj v pički materni notranje Gorice garažo in ponovadi smo vedno tukaj šrafali. Jaz njega danes zjutraj kličem. Kje si, a si tam v svoji vukojebini? On prav ja. In se še sme. In logično, da sem mislil, da tukaj bomo šrafali. Jaz prijem sem, veš kje je kreljo en? V Črnučah, 100 metrov stran mene, a jaz šel v pičku mater naredil 30 km brez veze. A pazi zdaj fora, kaj ti bom rekel. Zdaj kam prišel tja, rekel sem jaz, da sem v Črnučah. Rekel sem ti, v Črnuče grem in prlet model. Umila se po telefonu. Ti se delaš na umanga. Glej, Jaz sem na ne bi te vprašal, kje si, če bi rekel ti, da greš Črnuče. Jaz sem tebe zastopil, da kje si, ne? Pa ja zato, da vem kam pridat. Pa ja, bil sem doma. Pa da vem kam prijet. Nisem sprašal brez veze. Jaz sem tudi tebe rekel. Veliko zdravja, sreče, pa bi si zaželil pamet, sam po moje, zate, to karkoli ti damo, je skozi premalo. Daj ti me veš, zakaj si zredil. Stvar navadi. Reče ga bo zdravga. Pejca Marija. Kumo ime? Arija je potke, Marija. Ja, mislim Marija. Kje si? Kje si? Marijenzi. Smrdi 100%. On si luškan. Šta se mučiš, koji kurac? Evo ruka. Si v redu? Enako, kako? Kvaj zdaj, strojčine so tukaj? Vedno bolj. Eto se neki se šarafa. Ohoho, tu ni garaža. Si rekel prejšnjič kao, dej bomo kdaj naredili kakšen vlog. Kaj imaš to eno glavo, pizda? To je ta, loko skrtela sem neki. Ulja sem prinesel in filtera. Mogo boš ulje me zameniti pa tole brenzo pogled. Opa, kabinski filter. Sem zamenil že. Sam. Z 2 levama rokama. A hudo, da si se spomnil na kabinski filter? Ker to ponovadi noben ne mena. Moš menjati, stari moj. Vem, boš kakšen je 2 letih bil. Jaz sem imel not stari od listnatega gozda, igličastega gozda, do makedama. Od tega gozda, ne moj strat. Kaj je zdaj? Arja, dej pokažmo majke. A ni zdaj? Ja, to je res. Only filterček, ki spod To je spustiš. res za budalec, to si jih men pripelil. Ajde, drži ga, majstre. Tako je mislila, da je kje za jesti. Skubi, poglej, kaj je avspok. Ja. 10 let. Ej, Šarki Gregor na streho model, ne klej Pa spadi. ni to njemačko, ni to njemačko, da treba folirati, to je vse uporaba. A pa glej ga, stari moj, original 10 let nema kančka rja avspok, stari. Kančka rje nema. Kančka rja. 10 godina, 200.000 kilometara. Huda sakej! Kdo? Ja, evo, Sani, lej. To kaj je tako dobro. Evo, glej, Sanija, Sani, stari, ve To pa to. dober model. Zakaj je tole, majke ti? Ajde ugan, zakaj je to naredil? Da se Sani v glavo zabije. To je za pičarenje, ko hodiš po gosti pa to, da ne odtrgaš lonca. To je čisto izi plastika, gled, tukaj imaš en šraufak. Samo to, ja, veš, tukaj en,
pa to je to. Se gleda, koliko si zredu, kar zabuhu, kad tako naredi, kar ne veš, ko je palac, stari moj. Japanska buba. Majke mi pljunut, stari. Počti me ne vaje delo z ličice drugače. Ja, ona je kupil gumo, kad se čelju sjača, stari. Polako domu boš, no. Viš, tam je mali šarafič, katerega mora... Ujebote! Šlo v boži. Paš moć ti to, Jaro? Bom. Vidi kako on raša, ujebote. Prvo vice da je ona radnička roka, stari moj. Pa sploh udaru nisi, stari, sam malo si ga... Kako je ta roka burgerjev pa burekov pojedla. Vadi mu dušo, Jaro. Tako je. No, zdaj bomo dali ven oljček, da veste, da vidimo kakšne barve je. 15 stavžen sem naredil z njim. Moje črn. Ja, mora biti črn kaj jaz, če ne, ni dober. No in čo, Pa lahko pa zato padla una podložka. Imaš podložko? Mama. Glej da vidim. Čakaj, no, da brišem. Fuck, ode mi jakna. Fuck, po kameri vse, gled to. Kaj je bilo to? Ne vem, ker tu Kaj je dame... bilo to? Pa kaj, dej hitro da človek. A ja, da brisem. Pa kaj je to bilo, stari? Otišla mi jakna. Kje boš zdaj? Daj prim. Kako se smeješ, koji kurac? Hej, čak kameru. Aj, ne, Ovo sam pa res neko nosal. No. Daj mi kaj čisto krpo pizda. Ode mi jakna. Au, pičku, ma ode i trenerka. Model. Ode i soperge. Fuck. Ko je s tabo model? Zakaj si ti koji kurac smeješ? Gled to, stari. Teče i pokor, kada mu je fucking prešlo, pizda. Zalavnice, počiste, moj prideš ti nekada. To je šalabajzer kad menja olje. To je šalabajzer. What the fuck je to bilo, stari? To meni znači nije bilo jasno, stari. Jaz nemam kar pridemo. Ti odprl usta. Daj zategen hudiča, stari moj. Samo ne mi ga pretegant. Ajde, zvezda, zdaj si v svoji luči. I da umrem ti ja, i to nije znak. Da treba da kukaš. Nazovi za minut, ja sam tu. Nemoj da me brukaš. A to je kad tvoj mastani. Seda, Viš, to so te ugradni filtrčki. Tesnila, O-ring. Navuci ola gumu. Ni, se ne znam. Gled koliko je to easy, gled na roko. Dobar je odvalčiš, stari. Suho, ništa ne pušta. Ništa! Cel motor je suh. 200 euro kilometru. I tako si preden si prišel, sem si vse Ja. se vidi. Ja, you wish. Stari, kad smo kupili novo 2.10, turbo je bil s te strane zarjavel. Znači novo kad smo je kupili je bil že zarjavel. Zakaj ti turbo ti so rjavi na tej strani? Honda. Daj ne prebij, no, ponovi odgovor. Honda, no. Daj ne seri. To pa Subaruju ni model. 300.000 prevoženih turbo je kar iz fabrike. Subaru do 300 euro rab 2 generalke, tako da chocolate pistons. Čokoladice. Subaru je japanska alfa. Zato ti imaš posla. Model, a nimaš lijaka? Imam doma. Pol motorja mi bo pomazal, gled za to. Za zdaj še ni stekal. Kako se mi roke trese. Sploh ne v bistvu. Kjer lahko stari, prondelovski. Ja, jaz jih pustim do tadozga, pa odrežem, pa mi je pa žal, dokaj ne zrastejo nazaj. Ker mi vemo, ko gre v avto olja, ne, nismo naredili tega. Ko začne ropotati, ugasen. Dejansko moraš prižgati, da gre olje čez filter, ko potegne, ugasneš in pogledaš, koliko je sploh na palčki olja. Koliko je na palčki. Kaj je to, neki malo olja? Ja, na četrt, malo se moraš šteči. Hiter sem pogledal. Ok, prejšnji servis smo naredili 164.000, 24.1.20, 15 ur. Vrhunsko vzdrževan, ko bo prodaju, zapomnite si ta vlog. Ko na kilometr grem, ne grem na leta jebote. Seveda da greš, eno ali pa drugo. Ja, pa kaj sem jaz levator, ko kupam nov avto, pa eno leto moraš menjati tole. Ja. A ja, to zate, kad si serviser, ja, imaš prav, dej, piše. Koliko imaš prevoženih? 180.000. Piš datum, ŠELL 5V30. To olje. Olje, yes. Filter olja, yes. To kontrola, to je v redu. Filter zraka, smenjim si. Nisem, ampak je dober. Filter kabine. To smo, zavorno olje. Desenal. Proče, rabite servis delati, on je on. Čisto kar pa obrišem.
Daj mi majki, ja malo je na olj, da bo izgledala nova. Zdaj mi pa bremzo pogledal zadnjo desno, da vidimo, kva se dogaja tam. Arja, zamuda, Arja. Zamuda. Celo nekaj ljubezni je v tebi. Nove ploščice, tako da daj sam narazen, pa malo pogledaj ta batek, malo ga razmrdaj, pa to ploččico, da viješ. Ko je to? To je to, o čem jaz govorim. Treba je malo pobrusiti na vrhu. Dej, poprobi jo dol. Ja, pa imaš šafen cigar, pa tako narediš, tako, vse easy. To je to, kar mi zašteka, stari. A je malo masten tale? To je po moje on namazal. No to. Ja, vidiš, sam pol grab. Kar Pol drobi pa se ne. ploščice. Pa ne rabiš še zdaj drobiti, no. Nove so. Mogoče ljuv smo stisniti, ja itak. Ajde da vidimo zdaj sanjev način, ko nimaš ta praga orodja. Ujoj, bo te vid radi. Kjera fora, starimo. To, Jar. Evo ga. And the final touch. Tebe tale tvoj sanji maltretira, ne? Ali te ima rad? Hvala ti, ki si bila z nami. Ja, zdaj še tole. Takole je naredil. A ženski tudi tako narediš? Ja, sam ne dela. Skubi, hvala ti za servis in da si me lepo unakazijo. Imaš kakšno sporočilo za moje gledalce oziroma naše gledalce? Majte se radi, pa like, share, subscribe, a ne? Pa dajte pofollowati Skubija, ima Instagram. Kubija, ja. Splača se vam še pofollowati ga na YouTubeu, ker bojo kmalu vlogi. Kako jaz Dino tažiciram, ne on mene, ampak jaz njega. Ajde, čau.